Oke, Bray. Nah, kita akan biasa ngurak-ngurak lagi, Bray. Waktunya masih yang sama kayak minggu-minggu kemarin. Ini request Bahu ya. Bahu ikut Bahu. Ikut udah duluan sama anak-anak. Oke, dan usul Bray. Oke, masuk ke Bray. Aduh, Om Kajen dapat, hah? Turun ke handap, naik ke luhur. Aduh, Om Kajen udah dapat nih, Bray. Aduh, telat, Nah, ini personilnya itu spesialis Bahu. Anjay. Kumaha Mang Mimin? Udah dapat Mang Mimin. Om Mimin, oh anjay, si Abah ya ta. Si Abah ngilu euy. Nah. Si Bocil. Ayah, pergerakan? Tidak ada, belum. Bray. Sing tahu kalah Mang Mimin ya. Anjay, Mang Mimin dapat Mang Mimin. Belum. Aduh. Abray ditungguin lama jadi ditinggalin. Iya, gak apa-apa. Om Kajena rusuh udah kalap. Oh, udah kalap ya, gak apa-apa lah. Karek dari teh? Karek jasingan tayil yang pertama nanti. Oh, nice. Oke, lanjut. Kita cari lubang lagi ya, Bray ya. Cobain lagi, Bray. Oke, Bray. Ini spotnya, Bray. Si Bray kaberangan, Ngurak mual itu, Nah, si Bocil. Ada pergerakan, Bocil? Belum ada lubang. Aduh, si Abah. Mana? Tuh, mantap. Berangkat mana itu deh? Sawan aja saat kia kira. Kawan mantap kumaha ngurak nanya, Bray. Nah, kita dapat lubang pertama di bawah ini, Bray. Iya, ada, Bray. Helikopter pertama Mang Mimin. Iyalah, tinggal lah. Mang Mimin. Iya, helikopter Mang Mimin. Tinggali belut itu. Nah, Bray, tangkapan pertama si Bray ya. Mendarat tuh. Nah, Bray, hasilnya, Bray. Mantap. Tadi kadi teh dengan kasusul, Bray, dapatnya tuh. Suka nih, Bray. Bahu dapat, cina Bahu. Dapat Bahu dapat tuh. Dapat belut Bray, belut. Oke, nice. Bray, kita ngikutin Mang Jimboy sama Bahu aja ke sini, anak-anak di bawah. Kemana deh yuk? Luhur. Deketan si Jimmy, Bray. Manteng cina. Cina, Bray ya. Tuh kali geus papateng-pateng ge, Bray. Iya, kita lihat, Bray. Sapanteng-panteng gitu, Bray. Eta urat beuheung nepi katinggalin teh kata. Aduh kalangan baju. Nyangkut, Bray, nyangkut. Ripu. Nyangkut. Ya. Wah, Jimmy nyerah, Bray. Alimun, Bray, cenah. Nyerah, cenah. Ini surrender. Surrender. Aduh, Jimboy lagi, aduh. Gak mau lagi maem, cenah. Kita dapat lubang di sini, Bray, ya, Bray. Ada si Bocil di sana. Hei, Cil, sebenarnya di sana, Cil. Jong, Weh, disambar, Bray. Weh, sikat, Bray. Anjay, Bray. Helikopter, Bray. Hei, helikopter yo. Dah, Mang Mimin. Spesialis buat Mang Mimin sama Mang Bocil.
Iya siap. Siap. Bang Bocil, ini belut Bang Bocil nu kita belut ya. Hei, belut nu kita. Masukin deui, Bray. Tuh Mang Jimmy mah kuat digawir gitu. Naonan kira. Aduh. Siap Bray, masukin deui Bray. Ini kalau maju heula ka dieu Mang Jimmy cenah. Maju heula di Mang Jimmy di dieu Mang Jimmy. Wah, tinggalikeun di dieu kurang. Wih. Ta double streak Bray. Ah kecil ya, dapat kecilnya Om Kumin. Oh Kumin, Om kecilnya dapat dak. Gitu Om Kumin. Udah suka nih Bray. Bray, jangan nih Bray. Suka nih kebelut, Tarik salit. Ajau. Ajau. Tuh, Bray. Ajau. Teki ajau. Si ajau Gaskeun lah. Let's go keun, Bray. Lanjut, let's go keun. Bray. Jangan Bray ya, gan. Tarik naon teh nyot nama tarik jing naon ieu tarik Bray. Aduh. Ikunan Bray. Kelam Bray Kudu dibongkar heula Bray kelam. Goblok anjing. Mayan coy. Strike di luhur. Sok buru tuh. Itu Jimboy dihandap deh buru atau buru gancangan. Ah gila. Tuh itu Jimboy dihandap tuh Bray tuh gitu. Tah strike. Jadi Mang Kumin tah. Sok lah mana we? Kongkur lagi. Iya kongkur heula cenah. Tuh. Buru Mang Mimin atuh. Aduh gerak pecatkeun. Anjir geus barege gitu. Anjing harus ditungguan harus ditungguan Rai. Si Jimmy kelak ke mana jalan? Kade. Hah? Kalau tungguan euy. Aduh anjir, tungkat di jalan lagi, Bray. Kalau tungguan. Iya, aing kotor rumpatan kieu. Aduh. Ampun. Ya hara-haraeun. Sampai Magnum dulu. Oh iya. Kade teh yang Magnum ini teh. Nah, Ini lubangnya juga ih. Geus ieu geus nyantok. Geus nyanggut lagi dimakan. Oh, kalem heula. Sampai Magnum dulu. Si Bayu mana si Bayunya Bray, si Bayu Bray ka mana atuh? Itu on. On. Tah, sampai Magnum heula. Ya kuat diantepkeun heula ieu sina Mam heula. Sok tidak Mam. Om Kumin kumaha? Om Kumin, pegat tuh. Ngali laksu tuh di ditu tuh Om Kumin tah di dieu tah. Hah? Mana kelurna? Oh, ya, Bray. Tah. Balik salit. Jimboy langsung turun sadik. Kelah Jimboy keur turun. Tah, Bray. Lepasnya. Cai aing ge sampai Magnum teh kumaha
sok sugan daekeun deui padahal mah tarikeun heula we ti teh benyeng heula sugan teh keur ieu heula keur naon kana teh sok atuh gaskeun deui Lebih cacing. sambut deui bray sambut deui bray aduh diutakeun deui bray cenah aduh aya kena sok aya kena kalau bray Wah, bray. Luangnya dua. Bray langsung disantok, bray. Ngari bray, caina katinggali tuh, bray. Katinggali ku urang mah tah, hade tah. Jimboy set keur patarik-tarik bray Jimboy. Bray. Tah, belutna bray tah. Tah, belutna tah. Masa tadi teh bray tah. Iya belut bray nu kitu tah. Tuh, anjay. Mantap sampai Mang Mimin ayaan ieu mah Mang Mimin ngait ieu mah Mang Mimin aduh ampun naon Jimboy lagi mencari lagi dia lubangnya bray ada lagi coba bray setting heula telaan heula nyebrek lah bray sok kenapa beli teu lah nyencingan heula oke langsung nih bray Jimboy aya pergerakan bray dia aya pergerakan Jimboy ya bray Tuman lah bray, beli nangan si Kubay itu kemana? Si Kubay aya manggihan bray, bejaan bray. Daekeun ditu. Tah, bray dicelepoti bray tuh. Mana lubangna teh tuh. Geus pantang-pantang pokona jeung Jimboy tuh. Pantang-pantang pokona mata aya ngulur calit ngulur. Ngaburiag tuh bray ngaburiag itu bray. Anjing ngajeprut pisan bray potong tuh hah mau potong cuma terpotong ngajeprut anjing pletak cenah goblok bray kadang tukang ke orang ambean deh parah aja moy kalau dijeprut gitu bray kacau ya cobaan di mah cobaan di bray kalau bray tungguan deh cobaan lah bray beralila bray kalau lamun aya pergerakan di geroane bray si abah mah kalau kasaung geura abah nyaung lah mah jauh-jauh di dewe neangan ka dia bray ieu cenah mana atuh acan cenah bray sugan teh geus agak dapat tewak roy belut mana kan belut lubangan eta belut tah tuh deket pare ieu tah tinggal di teh hideung itu sok gerak kadinya heueuh sok iya sok buru roy tewak roy yakin jam ya kieu atuh 4:30 5:30 ge tuh si di bocil tewak belut cenah beunang teh sok cing tewak heula buru sok cenah bray ripuh gitu anjing atuh salah batur ya digalaik ya itu kena lawan itu benang teh kena galai sama batur kena si bocil ilaha illallah sebenang kena wae bre tuh bre kalau diacang gede bre benang tuh si bocil mah ditewak kan itu bung cenah bungurek kan tewak anjay mana katingali teh ada dia si Kumi cenah tuh badak bray itu itu lubang mana kirimnya itu nyanggun itu ada itu tak aya belutan enggak ya gerai ya lut
Belut ya hujan ya. Ini jong. Sikat. Sikat. Ini lamarona. Sikat. Anjay. Badak Mamang. Euy. Badak Mamang. Mamang. Badak Mamang, badak. Wih, kada biwiri kada bawah, bray. Anjay. Bener, bray. Belutan teh bener ya, mah. Ah. Paduduhan Jimoy itu kali. Urakan cenah liang. Emang liang, bray, tadi urukan. Emang liang, bray, tadi urukan. Ah. Masuk, oi. Ripu. Oh, liang lu juga tadi deh nya. Ini capek-capek nangan liang deh. Hari ayah dilepaskan. Oke, bray, anak-anak masih pada nyari-nyari belut ya. Duh. Udah pada capeun si bray mah, capeun bray, duh. Tadi terakhir dapat yang gede juga lepas lagi. Gagal maning shon. Cuma bakal OTW ini mau OTW pulang bray bentar lagi lah ya. Soalnya belum ada lagi pergerakan bray. Lagi salah lesen. Jimboy, si bocil, iya si bocil. Mang Mimin belah dia sama Mimin. Sukubay tinggi kemana? Cantan langsung Sukubay itu. Kurang nana Sukubay bray, oke? Siratlah bray, langsung gede bray. Ya kayak Bang Jimoy ya, Bang Jimoy. Tuh, pantang-pantang bray, Bang Jimoy, Bang Jimoy. Anjir. Kuat meakeun kieu. Anjing badak goblok. Reviewan. Hah? Badak, anjing eta badak. Oh, badak bray. Nah. Jadi reviewna. Oh. Liangna mah leutik nah eta naon cai. Anjing dolol cai. Heeh. Rusak di gara-gara kala. Heeh. Geus bray ulah teh segede kieu. Oh, anjing tadi. Jadi ate. Aduh. Tah, sok cekelan cil. Tah. Piu. Wah, akhirnya terakhir anggar si anjing mah. Anggar. Lawan batur menang di badak teh. Hayang we. Bray. Ada wae tinggal ditahan. Heeh, terakhiran we. Kuat rame di rempu kedua kabehan. Karena rolol di dia berarti ke ngaraso di dia. Jimi ngageroan ka ditu tuh. Badak lumayan bray ya terakhiran lah. Asih bray lepas. Lepas baray ya. Ada teh hang tripid. Tah segede tripid cenah. Hang tripid. Tripid gedean saeutik lah. Hah? Oh, wah, anggar sih bedul. Nah, gitulah. Mantap. Nyari take ya itu. Dapat yang besar. Iya. Mau masukin ke dalam kantong. Celong ya enggak celong. Dirambe ternyata. Oh. Enggak kena. Gak kena sama. Enggak kena. Gak dapet. Enggak dapat. Aduh sama kayak kita tadi ya tuh gak dapet. Ayo. Bray. Budak leungit ya, budak renyul. Renyul. Kan itu kadieu nengan jelema. Tanggas bray terakhiran kena atap si Kumin mah. Tuh. Tuh badak ieu dul. Jigana eta nu basa eta ngacang teh kitu leun. Hah? Deui mah naon eta euy. Pas asupkeun cek. Langsung keluar gitu anjing badan. Di dahar di luar ya mana? Outdoor cenah. Bener. Outdoor ya. Tadi mecat deuykeun deui tadi ge di ditu. Buat bletak. Aduh. Review langsung lah. Hah? Review langsung. Itu si Abah keur ngobrol. Orang review langsung bray di dia. Oke bray, kita langsung review aja hasilnya bray. Ini siapa dulu ini? Tadi kan iya nu gede. Om Kumin ini dapat, Om Kumin dapat. Satu badak jauh sama tuh gede tuh badak bray tuh sama lah. Kita review hasil si Bray. Satu. Dua. Tadi rungkad deh hiji. Nah, Bray, cekan Bray. Imang bebay. Bye.
Mang Ini Babay. yang mangkuminya di sini. Berarti sebenarnya tadi tilu. Tiga. 3. Mang Babay. Ih, dapat Badag, juga, Badag lumayan. 1, 1 2 ekor. 2 ekor. Dua. Dua. Iya. Isi bocil ya. Orang sarua jeung ngaran urang guys tuh bocil. Bocil tuh. Buat Ima lagi. yang menang ngurak menang newaknya. Menang newak. Menang newak tadi Bray. Mbak Buan. Sok. Udah jadi seberapa tak? 2 hiji 5. 5. 5 genep yang si bocil. Ya, genap. Ini 1, Ya, ini 7 cenah. 2, 8 3. 9 Aduh. Nah, kelas cenah oi. 9 karekinya Bray. 3, beta 3, 4. 3. Tewak atuh. 4. 4 10 Lumayan dapat yang besar. 5. 11 Terakhir ya. Eta ya. 6. 12 berarti nya. Ya, urang pagara-gara yang si Kumin. Mana si kumin saya. Mana si kumin Dia. Hah? Iya. Iya dah, bener. Oh, Nah, eta. bener-bener Jimmy. Ya, oh, enggak. Cepetnya balongna. Iya, review heula cenah min hayang pabadag-badag min. Anjing. Anggar, men. Anggar Iya, emang. men, Jeung nu lepas. Anggar. 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 Anggar menang nu badag Anggar ieu panggedena. Tah mana panggedena mana bieu? Nah, iya panggedena terakhir bro, tadi terakhir. Air nu bray mah ya. Oh, teuing anjing. Aduh kayak Kumin lepas. Lepas. Lepas anjing, lepas aingnya lepas. Kayak video aja aing Aya. Koma yang nu Jimmy cuma kacepret. Oh, takut ini ngejepret tadi. Pokoknya mah. Badag kedua jepret. Baradag lah pokoknya mah. Iya doang ada aing gol yuk. Nyangut. Heeh. Iya nyangut geuningan. Heeh. Dang deui ku aing dia teh. Benang. Kan ngaprak ku aing pasek diasupkeun kana keresek da. Hese doang. Kamu aing sok. Ieu rek nyekalain kamera, ieu keur muter-muter rek newak kumaha coba. Loba jelema. Sekali nu maneh nu Dibanding ku aing jadi sorangan. serang. Lain di. Ya usah ngobrolkeun ya. Heeh. Ngobrolkeun lah. Gituan. Ais bocil newak nu leutik eta beunang geura aprak-aprakan ke tengah sawah. Nu badag gitu. Heeh. Kabejana yo Ah. asup ke jerat taneuh. Berapa mungkanya? 6. Kamu? Apa? Ini hiji. Iya. Teh sarua jeung eta hiji mah teh tah. Ah, ieu mah bukurna. Tah. Yo ulah dewak. Nina newak eta mah min. Bolot. Diaprak ke sawah. Sarua jeung aing di mana Parah, ya menang newak. Geus kitu heula lah ya nama lah. Capek dah menang sabaraha 11 gitu beli teh. 12 nya. Jadi dia orang terakhiran maghrib biasa. Geus ah tutup ya bre ayo ah. Besikeun deui lah. Bray dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Iya, dadah. Nah, ieu hasil si bahu. Bereji. Bereji teh duanya. Duanya. 2 ekor bray tah bahu tah. Oke. Bye bye. Bahu, bye bye. Ngopi. Keur ngopi ya. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always